alhamdulillah. Ade Muad ibn Anas radiyallahu anhu vidalwani Nabiya sallallahu alaihi wasallam gari han efare gamiha kwai. Enas Nabiya sallallahu alaihi wasallam sual kuriye e Allah rasula jihad kura mi hunga tereng emme ajuru body combine heye. Endu ekade fan hadis kurbe emi hunga tereng Allah ge zikr kurun emme ginamiha. Aneka ena sual kuriye hemejja Roadhaveringe tereng emme ajuru body kon Roadhaveringe heye. Hadis kurbe emi hunga tereng Allah ge zikr kurun emme bodumeehaa. E foga ena sual kurni namada behe gotun hajja behe gotun zakata behe gotun sadaqata behe gotun komben he mikanta kura mi hunga tereng emme ajuru body en komme fara ko sekade fan hadis kuramani emi hunga tereng Allah ge zikr kurun emme bodumeehaa. Ehduga Abu Bakr gafano Umar gafano vidalwani zikr kura mi hun huriha ajuragen hingeje vidalwani aike